Ni impanuka ibaye none ahangaha, ni impanuka ikomerekeyemo abantu bane. Iyi mpanuka ipfiriyemo abantu babiri. Iyi mpanuka yari ikomeye cyane. Iyi mpanuka ibereye mu mujyi wa Kigali hano ku Muhima haruguru y'ikiraro. Akarere ni aka Nyarugenge, umurenge ni uwa Muhima. Iyi mpanuka ibaye mu masaha ashyira saa 8 z'umugoroba. Iyi mpanuka irijije benshi, iteye benshi ubwoba. Iyi mpanuka rero ibaye ku burangare bw'abashoferi bombi barimo batwara imodoka bagendera mu byerekezo bimwe, birangira umwe adepashije undi, baragongana, bahita bagonga abantu bari muri zebra crossing, birangira babagonze, bamwe barakomereka, babiri bitaba Imana. Magingo aya iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'abashoferi bombi bagenderaga mu byerekezo bimwe, birangira bagonze abanyamaguru. Ambulance yo ku bitaro bya Muhima nayo yahise ihamagarwa byihutirwa cyane kugira ngo ize itabare abakomeretse. Abapfuye ihamagarwa polisi ishinzwe gutwara imirambo, haza imodoka ishinzwe gutwara imirambo. Abapfuye ihita bihutana kwa muganga, babajyanye ku bitaro bya Kacyiru kubasuzuma ngo barebe koko nimba nta zindi ndwara bari bafite. Rero iyi mpanuka ibaye ku burangare bw'abashoferi bombi batwaraga ibinyabiziga bari mu byerekezo bimwe, birangira badepasanyije nabi, baragongana, babiri bahita bitaba Imana, abandi barakomereka. Abaturage babonye ino mpanuka bavuga ko izi modoka zose ziri mu makosa bitewe nuko zarimo ziri mu masigana akabije. Iyi mpanuka nongera kwibutsa ko ibereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, abenshi murahazi. Iyi mpanuka ikomye benshi mu nkokora. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ikiyagira apimye abashoferi bombi, bakibapima basanga ntabwo banyoye ibisindisha, bahita babasaba bamburwa perime zabo kugira ngo bazadekarare. Abakomerekeye mw'ino mpanuka sirasi zabishyure ndetse bazarihe n'impozamarira ku miryango yabuze ababo. Magingo aya ngaya abaturage bavuga yuko bano bashoferi ari abasazi.